Ka mora hora ya borobong a illa tjena mamedi wa ke wa tseba ke kopana le transformer sa le teng tsatsing la ka jone phapusing tsa gaso Dr. Novi o sharp ke sharp tips ke sharp ke wa ke sa ikutlo bo kwetse maiki o jwa ngana jwale bo kwetse maiki mamedi ke teng moyeng ska ba ntse ke tlo bua mona kante motho nkwetse mamedi ke sharp tips o sharp we e bine ke rata le ke mametse motseare ka be ko hopola wa ntshwara ba ke tips ke utla pina ha illa ngopotsa wena straight ka nne ke ngopotsa la boraro nna ke mametse e ngopotsa la boraro motho ena wa lla mona o kopa motho a ya motshware sharp ene ke batla re hle re qale mo mapi dumedisa mamedi wa ha mo jwetse o teng TikTok o Facebook mamedi molene makhaya dumelang hohle malapeng radio e kgolo ya motho FM mo re go tsantsi ya teng mamedi ke live TikTok o nyaka ya Dr. November ka Pastor November ke live Dr. November ka Pastor November ke TikTok ya ka eo kandi Facebook ka ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry Pastor November and Victoria's Faith Ministry mamedi e like nhle le follow wa tseba taba dingata tse tsalang mo ngata ho ngata ho le mabone ne ke le radio nyongwe ka so ke ka tsena tsa manyalo le ke ne ke mametsa o no bua le Dr. Moloi ka le yena ke bua le yena mara ne ke bua le Shabalala Mabane okay all right ke TikTok ne ke TikTok e busy TikTok o feta Facebook no di busy di because ke kana what's advantage ya Facebook ke hore like tswile live o gona o share la video ya sala so gona o jetsa motho re ona le dintho tse November na bua ka tsona teng Facebook so batho ba gona Facebook easy but TikTok yona taba tsa teng di fela gona mo ha ina tselengata ina tsele fela mona mo a bua ka tsele beke nyena ka ofela o tloa beke fitileng la bone ha tata go gawana le wena mo seane moeng ha e sa le mo ke tsamang teng o ntse fela Dr. Novi sharp tips mo ke kenang fela batho ba sa mpotsa le ka nna a go wena o sa puti bolela ka pelo ke re ke tla tebe ya jwa na o sa bu ulela ante ka pelo ke re ke tla tebe ya jwa ha ba sa mpona wena maro sharp wena o sharp mare a ke re mare le nna mare tlamile ba mpotse ke bora bona wa tsa pelo no etsala pele le go jwetsa ba ne ba re tips re tatetse show ya o le doctor no it's Dr. Novi sharp tips a tsena Dr. Novi sharp o buile le Dr. tips o jwang a tlo bala ba ngutla jisisa pelo beke fite motho ke no ntshetsitsa ga lentse ke utlwa Dr. Novi le nya lo laela pele buile la jolo ka puti a re beke fitileng ke mo utlwile a batla le jolo ka puti tsa mojwa o tla lo twas ki batle go tla khalla o twas o tla twas ke bona batho ba re bana le moya ba etswa ke o bone sauce o tsa mojolo tla o twasisa wa tseba ga lo bua o hete ke la shana ka but motho mo tips ke ne ke le shof ke mo tlolla jolo ka puti mo a ke ne ke metse pela utlwa sello se moting ne go tla re ke la batla tukwetso straight ke ra icon ra tukwetso nne ga qetile ke a twasa jwale soka na le moya mare wa tseba one nnete fela ha ntse ba mpotsa ntho tseno ya ba ke re mare ke nnete Dr. Novi maikutlo hae ene le au a nnete ana but ke mo ke sepisa batho ba ntse ke bua le bona ka re no don't worry la borawa ke bua lena sa le mo yo ba nna ke a tlotla lena ka beke but la borawa ke tla mmotsa ba ke sa go utlwa mamedi wa ka rena o jwang jwale re batla go tseba Dr. Novi rena after beke nye fitileng ka mora hore le ragelle bomo yana hore ka nnete ha le sa nyalane o jwang how are you ke good ke sharp a bohloko Dr. Novi tsebana le batho ba ratang ke good nna ke ka move on nna ke sharp doc o sharp you know I had to be right I had to be right okay what's my tips una le ke kopa fela o share la mamedi the thing yes ntho e tsang enkang e tsang hore when re na le challenge
the prolonging. Yes, the prolonging. It's when usna control di makelelo yao. When you don't have any control over your mind. Because stress, little frustration, did you like it low? And if you don't know, I'm frustrated, but now, I'm good. Yeah. And if when you don't have that power, it'll be sent that. It'll lata din to be mona in frustrated. That is why I'm about 20 about frustrated for 10 years and miserable. Why? Because in Toneka Rakello. I saw so like in Toyan because it's 10 years ago. Marusuka I'm good. Or Hasa so like in 20 minutes, I let sing. Or so because in 20 years, I see 50. Okay. I'm telling you, that is the problem you're about to start in. It's a little bit like a sugar about psychology session and session. Yeah, session and session. Why? Because going to psychologist, the therapist. What's a therapist? The psychologist. The ARV. Okay. Joan doc. Joan. Go to say. Joan. Okay. Role ARV because Ali weak, yes. As a onulwana virus. I think more ARV. Musevich ARV go to some masola. Yeah, we mamelemo. To some masola are weak. Yes. Now, when unadi ARV, to some masola, I'm a weak. Yes. Holwana le virus. Le virus, yes. Now, kelelo ya how if ikholeha holwana le situation. That is also can but what to kelelo ya. That is also can the psychologist. That is also can the therapist or about tools by petule ARV ya kelelo. Now, runa kelelo tsena tsa runa ndate khale re kolo ba teng. Runa re lile fela se re shile ba Now go figure now so love mara ukila utwa ngwana la o fihlela sa sa tshikele sala wa bokolla mara o re bushwa ka mohlo ba ra mo pelo bo re bukile o fihlela se re o shwela ba hape nna ke kwala ke feta tolo hape nna bophelo ba ka go thusa lona. Yeah. Agrite bolona le phela bophelo bana ba bontate bana ba ka babile. Ba monane a tsama di ba metsi a thella. Ibile di bua ka English you walk. Hey Petros walk in the top of the water and he tell kana o tella ke ka English. He tell and kana ho wa ke. O batla go telletse. O telletse. He tell English king. He tell. He slipped. He tells. He tells. Lona demo. Jale not the fuck, but what pen on the fasting. The need is above pay. Or behind the pastor. There's a woman being. Now, Kingilemna, reality of life. Kitlisa mona. Umumamid, lo homotenship le. Or batty the reality of life. Lunar ba disappointed. What's about into a into a wanking nitikawan, kin tricky, icky to the Yonakawena, you only never told at the Billy at the Winsabakina, but I like a doctor of your mother. Why? Doctor Novu pill and knit high. But when I never told at the banana, I am a pill banana or actor. Like last week about the banana. Into like this stage thing, banana no or actor fell. How about the boy? Bupilabo ubuti to that extent. That Tebo, what I get to see what could you speak? Sure, I don't know this discussion. Could you think it? I really work about that by Maputo come maze. And about two. Tebo, how break up it? Ubulo, you walk, in top of the water, you walk, he tell, he sleep,
wa goisha ha o batle utlwa taba tsa petrol se le metsi ya ha ile ro thelletse jwang ha o di ke ntate wena wa goisha wena o kuka tsana te wa o be strong o ska bontsha maphute weak o be morutu be matla kana go tseng hello lantu ka tseleng antse ke le moreri ya kotsi ke rera mona ntate moruti Slingile the late Slingile a ntse le moreri ya kotsi ke a rera ke futumetse moradi wa balla a neng a sa kwela o la ke re be ke bana moradi wa ya Allah te bo ha so utlwe ke kena moyeng jwa ke liso ke bona o se ena halla moradi wa ya Allah ka ke re modimo theowi ya ke tsamaya lo so ke re jwale ke tsamaya lo so jwale ka mogo ke qala o bona moradi wa ntate moruti wa ka Allah ya ga ke re ke etswa ke dutse le bona re a ja ke mantsibu ke re o se mama ke bone o lla man modimo a theoila ra o nampitsa butsong a ta butsong ya zindo indoda yami ke imali yento eleba yabantwana bendicingela ileba yabantu kana kwe o matla hantu wena o bia moya o thowi are monna o jele tšhelete ya bana ya leba so yena na ina le ntho ya bana fela ke yona ntho le molisa e no but o phela life e buleile Dr. Novi no o phela life e buleile but ke batla go botsa why o bone in need because ba botse ba ngata private life a ke batla maphute ba bona the problem kore le hlakuri lena la rona le re le patanga le patei forever tebo the weaknesses tsa rona tsa boruti a di patei forever le ha o sa to di expose wena tebo tsa hao tsa boruti marona le moruti mo yeo tsa hae di tlo hlaga mara tse ntseng di tshwana le tsa hao so bothata ba rona ba o phela trying to hide re batla o iketsa manyoloi ke hore bofokodi ba rona ha na bentse tsa mabo ba hlele that is rona le baruti ba ntse ba hlele moruti entse ngwana le mang moruti gabeletswe kae moruti na jwala le mang moruti na etsa eng dintho tsena di etsa jwa di a hlele ene jwala ha di hlele di etsa ke mane mo di shoka batho di disappointa ba di ba di scandal rona a re batle di scandal ke batla nna tsa ka o di tsebe ka nna mamedi nantele mamedi nna ke batle di scandal ke batla tsa ka e be ditaba fela di tota ka tsona di-taxi mona wa qoqwa ka tsona ke a tseba ya wa qoqwa ka tsona no bophelo ba o bobutse Dr. Novi ke ne ke jwetsa mothemo ke re no ntho e sa etseng maobane ya Dr. Novi ha se mohlolo mamedi ha ebe o mamela nna le o lena ka dilaba gago o tla utlwa ke bentse ke bua ke re Dr. Novi ha bua o bua ka di all experiences tsa bile mo tsona every time and again what's about na pete bo ya dilas ke hore nna ke na a ke khone o bala ke a ke a rute hona le Jabutilo ke la mpha buka mo gore ke ne ke utli Jabuntule ke mogotsa ke mo rata mara ke so bone motho ne go tla nyatsitse jwa antele mpha buka ya English a re ke lo bala le no ke khwala ka bo mametse ha ke so di right ka morora mphe buka yi ke pretend that go umbabuka gore ke lo bala njalo ke re ya go ampha mogotsi wa ka mona re tsa mo bala nofi yo ke ne ke ka smile mara ha ke tsebe ka the great Nduli ha o so bone o hlomphulotse jwa ka go bona nyatsitse ampa buka English ke lo bala le Pretoria kwa rona ntato wala buka etinyawo ke ne ke le bui fela ka re thank you ntate hallelujah thank you Jesus ho bana na sa ya breaking na sa le ngwaneso jole bothata ba nna ba ka he ha ke khone ho bala dibuka tsa bo mang ha qetile ke rute ka di experience tsa bona no and ka bo di ba binna ntate modimo na ntjetse ntho no tse ding tsa dintho tseo ke tlo rutang batho ka tsona ke dintho tseo e tlo bang di reality tseo ke di experience tse emba ile re fela jale bothata gore batho ba ihlwile nnete that is why today there is nothing e ke buang tebo leo batho ba criticize yona ye se nnete true ai ntongwe lengwe ke buang le everything tloela tabene ya gore tlabe ke rotse dintho tsa ka tse smart ka la bohlano ke ne ke itinela diket and dintho tse just the content but dintho tse ne ke di rutane di nnete mara batho bana ba criticize ba di wants because batho ba batle nnete
ba go ile nnete ba le nnete ba etsang le nnete ba ba etsang e ba etsang ba e batle nna ke re ke ntate batho ba ke re ke batla go jetsa ba se batho makala nna ke re ke ba jetsa nthongolong ke ba jetsa ke la hluwe la ke thotse motho ke ba jetsa nthongolong e etsa lang ka bophelo ba ka ke ba qoqela sure ba tse ke re ke man nna ke ba qoqela nna maphuto ka ke ba qoqela nthongwe le nngwe ba tseba Dr. Novi ba tseba nthongwe le nngwe I'm practical. John, to that about he walk in the water. He slept. Nana goes out our house, go to Petrus, he walk, and Jobo, he sit down in the tutable. Yo, ke ba tlo na baking yena doc o re tshwaretseng ke eng e dutseng kelellong ya hao yo batlang go bua le batho ba manyalong batho ba le ratong ke ne ke mametse o no bua le Dr. Moloni le bua ka di tshebeletso tsa ka dikamoreng but le ne le deep ya holo le Prophet Chabala ke Chabala ke no bua le ya ke utlwile le deep ya holo le keneletse but a ke tsebe gore na ka jeno ke eng yo batlang go itshwara ke eng yo batlang re bue ka yona ha re shebane le dikamano tsa marato le manyalo wa tseba tebisa ona le di thing e ke bile manta show nya ka ya manta ye ke yetsa le seleke yes ya 6 o'clock se ke yetsa ka 6:30 ye ke yetsa ka 7 but now because ke Maria se re yetsa elinyana ka 6:30 yeah ke na le ntse ne ke ruta ka yona e ke bile le mabone ya ke kwala e ke batlang go e bua go batho ka ofela ba mmametseng yes ya batho ba disappointweng ke manyalo ya batho ba disappointweng ke marato ya batho ba disappointweng ke batho a ke tlo bua maka ke be ke re no ntwani did not affect me yaka ilang affecta ha bohloko yeah but that's one thing ke batlang we do tsa ba mamedi this thing e ke tlo bua ka yona the attitude e createweng ke batho le di disappointment tso ba di creatileng ho rona le rona re creatileng di disappointment batho ba bang because o ska le ba tsa dintho ke di khama ba mamedi it just that kind of thing when dintho tsena di khutlela ho rona rona re batla ho etsa tsa rona re batla ho iketsa di celebrity rona re batla sing di celebrity re iketsa special when you want to treat yourself special we get a song but how do I sheba ntho e etsa letsi marokila e etsa somewhere e entse le batho ba ba ke fita fela ja I doc a ke nahane re ka jeno re ready ho bua ka taba eo tse ding tsa dintho ke di khama tse ding tsa dintho ke di khama mamedi wa motho FM ke di khama I'm telling you some of the things ke di khama hona le batho before re tlo tla tabeng ke batla go tlo bua malatsa tsena hona le basadi ba o tsatsinena ba nkelwang banna 24 hours monna yo o dulang kwa ke basadi ba bang entsa mo mosheba ka mogho a problem ya hae yona a inkang special le yena ka teng a batla go treatwa special a batla go utlwela bohloko but ha ka hopola yena o seng hore ke ha kae a ratana le banna ba batho tse ding tsa dintho ke di khama bothata ba bona ke hore jwale ha ile bona di victim ba batla go treatwa special kaofela re batla go treatwa special re batla go treatwa special there are things there are people ba ke ba robileng pele there were not there people ba ba robileng dipele ba o mothaneng an rata ke opela there was a time when kileng ka etsa show ya the right pick people were flying from Pretoria but bana di intention motare I'm here I'm willing to do everything nka resign mosebetsi wa ka ke rekise I remember there was this lady in kileng ka utlwana le yena wa Pretoria wa Joburg she came up flying a qetela se grek sentlo yaka and then yongwe ke paid up ile ntlo engwe yaka then ke paid up ile le koloi I'm ready to relocate to Bloemfontein I did it because of you yo Dr. Novi I it's just that when come we want to treat ourselves special ibile re batla batho ba rutlwe le bohloko ona le bomme bao le bona ke di khama tse tsala manyalo a bona ona le bontate bao tsatsine na ke di khama mosadi wa ratana le mon o ratana le batho ke khama
o thole ntate yona le ena ka nako tsa yona ratana le nna go na le ba ntse ba ratana le banna ba batho wait and see bomme ba ka lona ba ntse ba ratana le banna ba batho what goes around Dr. Novi comes around. Yo bothata ba khama bo bohloko Dr. Novi ke go bo fihlela o nahana hore o sharp mohlang o repentile Dr. Novi khama fihla mohlang o kile dipakete o repentile eme altar call gore nna tate modimo I repent of my coming back soon of year of repentance o resign ine go tika Sara khama a tata o tshela dijolo ile motata mojo tsa ditaba le fitla le mojo tsa re o tlo ba le ngwana Sara ba tsheya ntate modimo ro a itlwele mohla ine gutla ine gutla sana hana ya gutla a yetsetswa ke Ismail a tsewa ke ngwana monnyane bohloko ba na ngabutli sa rona ba leleka gagare because of the pain ya khama Dafita robala le mosadi wa Uria itse qeta robala le Uria itse ha lebetse mora wa hae Samson mnto Absalom a le robala le basadi ba Dafita ba ntatae ya gutla khamba gutla Dafita sa tsofetse ke gutla ntho tsena ke dikhama tsena mamedi a re fete na re fete una le ballang today ba bang o tlola hore ntha le etsa lang ka ra lenyalo ke khama ya ntha yentse lenyalo la motho mo somewhere radiance ka kana go tse ding we yentse go yena motho yes khalo chita motho ke khama go tlotse wena a re fete temo re fete are ready for yona ka jeno come o plana jole ba shebane ba panyapana ba shebane no ba panyapana re fete netebo fa mabedi etsa bohloko ga batla go romela WhatsApp kapa mabedi wa ka re o ka re romella voice note wa hao kapa molaetsa WhatsApp nya rona dinomoro tsa rona ke 069 846 5476 069 846 5476 ibile ke ne dire ke a mo botsa momamedi wena Dr. Novi ke re ke ne ke batla mo botsa re bue ka yona ya khama na because ha ke re ha re du bua ka yona mang le mang ha ebe o phela lefatsheng mo o kile ba le ntho e etsa ha ebe wa phela lefatsheng o kile ba wa le ntho e etsang and today kapa maobane o ile wa re yo hape ba mamedi ba tshwantse ba ithute something ka nako tse ding hona le dintho tse di etsa la maphelong a rona especially jening ya lenyalo kapa ya bophelo hona le dintho tse etsalang it's just that most of us are qeta fita dintho tseno ba bang ha re tsore lenne but re tsore le broken re bile re le bitter most ya dintho tse nhlahelang tebo ke di change gore ke change ile negative ke change wa tswa wa ke batla go etsa gore e be positive for nna a ke rata ba gore batho ba bang ba ka bona jwa but you know why ke batla go change nna for nna ke o bane ke etsa molemo wa ka gore nna ke be right okay because when if you ha una system ya o change pain we receive ile jolo ile pain mamedi you will be frustrated I ke batlo ya Bible when Joseph a qeta go rekiswa ke bana ba bo ba mohloile then ntata wa bona wa shwa Jacob ha qeta o shwa Jacob Peter bana ba bo Joseph ba ke Joseph bana ba bo Joseph ba tshoa ba tla o Joseph ba ro Joseph ntate o shwele ene re tshaba o jalo o tlo iphetetsa ka ntho e o yentseng yone o tlo Joseph o reng ha bua ho bona o re leskela tshaba o re bobi bo le neng le re retse bona modimo bo thenne o bo fetotse molemo Joseph had to change the pain and the frustration I turn or suite eno ra be right iseng because rona re di amohela di le jwalo e re frustrate we dule ka yona ntse le jwalo we receive ile jwalo o bo dula ka bona ile jwalo and we receive it we itshwere ko ena jwale e hendlula ko ena but frustrate away and if this thing ha una mogwa wa o ijikisa mo mabedi molemo wa khotso ya hao you will be frustrated for the rest of your life o jere ntwe tlo bolaya
e drainang mentally, spiritually, emotionally e drain because batho ba tsebo re dintho tse di wena molemong wa hao for the sake ya molemong wa hao your khotso ya hao peace ya everything for your peace tse ding di change e changele yona runa la re shebile re interpreta re bona ile frustration wena e change mamedi molemong wa khotso ya hao ai e ka re ke ka o dumella re dule mono fela dok mo reng e change we yetse hore e be molemong wa hao because batho ba bangata ba bolawa ke ntwe doctor no ntwe e ba je ba qete ene motho o yentseng yona yena ba le siko kapa ba phela monate a tswelletse pele o setse wena mo ke ne khalla o tlotla mo ke ne ke tlotla mo or one of the thing e ke thutuleng yona ke ne ke batla go bua ka attitude le behave ena etsa gore tsatsina ka shikilana batho ba e manyalo ba e batho ba le negative o batla lenyalo batho already you are negative for marriage you are in a marriage but you are negative for marriage do you know that ona le batho ka ramanyalo ba negative for yona nthaleng ka rena tsama utla banna ba bua ka manyalo a bona tsama utla basadi ba bua ka manyalo a bona tsama bo utla batho ba ka rata relationship ba bua jwang ka tsona and I'm going to tell you iqala kae ke tlo jwetsa iqala kae today rena le batho ba bileng ba sa hlole ba batlang ho icommit all together mo tla jwetsa rena ska mplela ka lerato e mo tla bolela rena ska mplela ka lenyalo tebo nna le tlo disappoint ke tlo tswa ke phame ke khutlele ho lona relationship di tlo disappoint ke tlo phama ke khutlele ho tsona sure lerato le tlo disappoint ke tlo phama ke khutlele ho tsona. I'm going to tell you why. Now ha hona motho ya hlahileng a le negative for lenyalo. Negativity ya lenyalo e create ke batho. It's either create ke motho bileng le ena kapa ke dintho tse batho wena batho ba di buileng ka lenyalo wa bo di receive. Ha wa hlaya o le jwalo. Everything that is in your mind and especially a negative ka lenyalo inilisiko it was not there ientswe it's either ientswe ke motho yo no nyala le lena a o phoqa or ientswe ke motho no le relationship le na o phoqa ba o phoqile. But now the problem ke na our biggest mistake go re owner dintho tso batho ba re fileng tsona ba re passitseng tsona yo we own le ha monga yona sa disiko o own a pass motho o passetse ntho e negative motho a o disappoint a o cheat a o yetse dintho tse qakang ka lenyalo ha o qetile dintho tse di own le di bulukile le ha sa tlile pela hao motho a di tlitseng dintho tse wena o di jero tsama ka tsona hohle o tsama ka tsona wa di owner fela ha se tsa hao ha se wena even if you make wena but you cannot own your mistake forever especially when your mistake doesn't it's a value. You cannot own the mistake forever even if it's your mistake. Dr. Novi doesn't matter the problem re owner dintho tse batho ba re entseng tsona le today that is why ona le batho ba owner le dintho tsa batswadi ba bona motho hloile lenyalo because of le frustrated le mmaye le ntatae o owner ntho ya e yentsweng ke ntatae le mmaye we receive la qetile go beile kelelong ya o matha ka yona negative for lenyalo why because of o receive ntho e yentsweng ke batho ba bang mara o yentse ya hae wa own we beile kelelong ya hae o yentse reality ya we yentse reality ke soswa ke ha hore batho ba buang hampe ka lenyalo ba lenyalo and ke tlo jotsa why because of everything that is happening the disappointment dintho tse bohloko tse etsalang lenyalong le di se di createile another view kelelong ya hae tsela ya viewang dintho kana o viewa ka pain e khositsweng ke motho mamedi ko paleng kutlo na o viewa lenyalo ka pain e khositsweng ke motho mong emapele do ke a go go okay sorry ke tshwetsa emapele emapele doka emapele okay o re ha re sa sheba lenyalo ka mahlo a rona re se re a sheba ka mahlo a pain e khositsweng ke motho le ntatao ha e ka ba ke ntatao kapa ke mmawa bayo
bile ba hlokatse ba le bitleng batho wena o ntse dutse ka like ba ke ex ya o tswelletse bile na o nyetse sana le motho sa motho wena o dutse ka mo o dutse ka pain eo e bile every marriage o shaba ka pain ena e ka rakeleleng le ka rapelo ya why because we like to own the pain we like to own the disappointment sure I'm not disappointed Mamido Karata yes the day message you know fika right baby so I was disappointed only that time but I had to bounce back let me tell you something Tebo nkile ka nka di bolo tse pedi tsena tsa matlalo be ke iphunya yengwe ke tshela grabole be ke di tshwara di le pedi be ke nka yena e ke tshetseng grabole ke la hlela fatshe ha e fihla fatshe ya dula a sa khona bounce back a khone go tla mpolelo bale ka baka la hore e imetso there are things se o di jereng tse khuthileng bogone ba yo bolo ena e etseditse hore e bounce back mara ka baka la hore e imetswe ke dintho e qeteletse se dutse fela be ke nka bolo yengwe fela ke la hela fa entseng e tletse moya e be shapa fatse go tlela one of the thing e tlo shapang batho Tebisa le mo mamedi wa Motho FM mo re go tsantsia it is because mtheo owner pain mo mamedi e yatsa hore o dule ka pain forever o dule ka yona forever o dile ka yona now pain yetsa e o hlotha matla ho ntho ngwe le ngwe hlotha bogone hlotha eng e change le view ya how tsele o viewang dintho ka teng ke a hana nna mamedi wa Motho FM if ne ke ya hono ya ka batho di batho ba mpuileng ka teng ne tshwantse be ke fatshe kana mara always bounce back situation in se you bounce to bounce back going down I go because there is nothing Mamedi wa Motho FM to go down there is nothing that because there are situations they will recent class but very dangerous is to go dula more remain there una le chance of bounce back life in Mamedi I've learned that or bophelo tshwantse to bounce back that is why lenyalo Mamedi ke ntse ke le rata letsatsi lena ke ntse ke le batla ntse ke batla lenyalo with all my heart gore ke le batla jola ka motho batla mosebetsi Mamedi wa Motho o boutsitse beng tebo hape motho a tsofala tebo ha ke batla se ke tsofetse mona dintho se di kena ka dithapelo mo tshwantse di kene se ke tshwanela ke ne ke di pitelletse a tebo ke batla nyela hona o jwale lesole la ka le sa le matlato le sa ikisa le sa kena ka le matile tshwanetse yo o tsaba mathata ona ha lesole le se le shwele ba yo motho wa timula fela wa molwantsha ska timula bona ona o jwale ntho di tshepuwa motho a ho hlola le ke na kwa Maria yona ha motho ra o sola na le motho a bona jwalo ma ho hlola ha ho o ska wa hlola bona dintho di tshepuwa ska na ho hlola o timula ntho etsang baby ne ke timula ska timula ska ho hlola ai sure a ke tsebe da doc a ke tsebe da okay ke molaetsa mona ke molaetsa re ke etse tshela pele re ke utlona hai hello ntate November ai nnete kama ya tla batho nna ke bone bile ke ntho e phele ya no ga e bona there was this lady ana data ko bona gata banna ba batho ke motho ga tang banna ba batho no monna ha ine ga mo bolela go kare ha ka o sia go ka te mosadi wa ka the other day monna find out gore mosadi wa mo jolla a tsamaile onwe te fela go se diko tsamalisa ga go tla mo a mo batla ntate November today kere o botona ha bua le mosadi like yena takatsa hae di monketse monna but they are still sitting on one roof ha bua le na fela ke tlhapa go like this thing I'm thinking yena ga dula mo jolla until e fitla bophelong ba hae worst part monne mo le mongana fitla bophelong ba hae ona second ke mme wa hae no ai kana nna ke bone kama spapone ka nnete wa bona ntho e buang ya kama
ke le boile haholo aus Lerato Seleke o nketsa awe mona hore Dr Novi ka re Facebook nya ha mo no melaetsa intse kena kapa ke TikTok ha ke na bonnete ka re ke TikTok I think ke TikTok ona le molaetsa o keneng TikTok nya ha mo no wa Lady D a re jo nna tshotleo ya mme waka le abuse dinkentse ke tshabele nyalo ka nnete ebile ke stubborn sho o stubborn o tshaba le nyalo ka lebaka la tshotleho ya mme wa e seng ya hae o ona tshotleho ya mme o e receive o Dr No a totile ka enka a tsamaka yona mamedi le ntshwarela ke tlogono a ke dira khono bana batho ba bona teboretsa tsa mo sheba batho ka fela ba negative for lenyalo ba banga ba sonyalo lo nyalo ne ke bonthwe mo bana le manda ke there are people who are very negative for lenyalo ba sonyalo mo botse wa ya le negative for lenyalo ke bone lenyalo le dira mama ka so ka papa ka so wena lo yentse next but o receive le ntho yana o totile we own so bile we yentse ha se bile developile attitude ye nngwe wena because dintho tsena tsa o re di receivante bo ha di dule fela tebo everything you receive ha le mo mamedi ha I dule fela it is ina le ntho e etsang wena ina le ntho ke hlola ke etsa example when o ka nka metsi ke re ke ba ruta ntho when o ka nka metsi clean water o bunka dispray o ilahlela ka rametsi e ya tlase fitla dula tlase e be dula man ha ntse dutse man ntse melta ha ntse melta ntse affecta metsi yana ha o re bona metsi yana sa le masweu ke phisinyana ya dispray ke ne ka rametsi so dintho tsena tse o re di receivang mo mamedi ska ba nagana jwala ka o ibile ke le lenyawa ha yetse next there is something here that is why today re na le batho negative for lenyalo that is why re na le batho negative for lerato ba negative because ba alawile dintho tse ba di boneng di etsana di ba affect Malanga station ka mo ke re di a bua mona ka tsela mo yo ndo di mo tsena bema o hatela nnete ya hao mo ruti ana le nnete ena ha isale ke rata ho mamela mostly how o eletsa ke le tsa hao di molemo nna so kwano cause bua nnete ena ke a leboha ke le boile ho wena ngwaneso molaetso mo nkona wa kena hore jo doctor wa ibua nnete a re hloka baruti ba tshwanang le wena a tshwana ke di bua tsena be di ntsenyelletsa ya go ke tinga di kabelo ka ba le di nnete tsena motho mongwe kena mona ore yes doctor when life gives you lemon change it to lemonade are what an example molaetso mo nkona ore it doesn't matter how people blackmail marriage or badmouth marriage fact is marriage is and will always be a blessing lenyalo originally forever ke le buila holo wena ngwaneso ka molaetsa ono wa hao motho mo ke yena wa kena ore yo Dr Novi mona teng o bua ka nna ke ne ke le jwalo pain e controller life yaka le chelete yaka but today I am getting there thank you Dr Novi ke tsaba hare ine pain ne controller le life ya hae wa tsaba Dr Novi ha o bua tshekena hana ka batho ba bang o ke ba e bua ntwena wena doc o bua ka hore some of these things seleng hore di tloella di dule ka bona di affecta jwang batho ba re serenyalane le bona di affecta jwang batho ba re se re utlwana le bona hana jwang motho eleng hore ha tsebe nix ha se yena o utlwise bohloko ha se yena o cheatileng ha se yena o sileng le ngwana but ex ya hao ebe o yetsa hore o affecte motho wa hao wa no ka lebaka la ntho se kopana le tsona go jotse bothata ke e gotla back to tabeng ya owner pain yo le batla la shelf mo e boyang yo we batla la shelf e gotla la kai back to tabeng ya na hore now e change tsela yo o tlo viewang dintho mamedi nkupa le nkutlohle o bona mamedi ke ba o le jetsa mamedi ke tswa manyalong a mabedi let's atsin ha ke so phoqala I don't take myself mamedi wa ka ratang ke hloleile no
ke ikuke ke hlolehile never ke ne ke ruta ntho ngwe tebo hore kele system e ke sebetsang ka yona ke eng gape nna and nthono ne ke ruta ka ona manta ibile ke bontsha batho hore why modimo ile a fetola bophelo ba ka kile ka ba betiri loja ke sa ruteng tlo go jetse ke tsa tebo ha ke tlo dula fatshe ke admire batho be ke bona ka re bona ba tshwanetse go ba le ntho tse nna di a tshwanela yo come on Dr. Novi ke kopa o iphete I will never do that if nne ke le motho jwale ya admire batho ha qetile be ke bona batho bano dintho tse ba leng tsona di ba tshwanetse nna di sa ntshwanela nka be ke se betiri ka bophelo nka be ke sena dikoloi but ke na le this thing ha e ba tebo o na le ntho ena nna nka hlola ke now ha re gutlisetse lenyalong tebo la ha ka ba re ka wa rwa ka manyalo le marato mara ha e ka ba hona le batho ba ratanang ho tsho re le rato le teng yo haeba hona le batho ba ntse ba le ka ramanyalo ho tsho lenyalo le teng momamedi ke go ba o ipheta tebo o nkutlwe monna and ha e ka ba batho ba bang ba gona ho thaba ka ramanyalo runa re tlo hlola ke re tlo hlola ke why wena momabiri o tlo batla ho isolate le dintho tse right tse gonahalang tse gonang ke batho ba bang wena bo batla ho itlosa ho tsona a tebo nna ke mamedi a ke tsebile nkuka mana why go say ithatele ntho tse why sa ikinyeletse bathong bana why say kinyeletse bathong bao momame there's no way unless when I believe mohlomong when o phela le mofuta wa batho ba negative to an extent now so bua jwale ka bona o so bona dintho jwale ka bona because that it's one of the things you tlo etsang jwale when only negative o tlo phela le batho ba negative o tlo phela le batho ba buang dintho tse negative ho tlo ba easy whether to be negative ho tlo ba easy but when o le motho momamedi o tswana le nna mmamedi ka ratang ha ke tlo dula mona shebele tebo ka ntho e o le nang ka gona mo ha ke tlo be ke mo mohlomong tshwanetse tebo no ke wa ka hotlela hape manyalo if momamedi hona le motho a qetileng 20 years lenyalo ho tsho lenyalo le teng ha hona le motho a dutseng 50 years lenyalo ho tsho lenyalo le teng ha eba hona le batho ba nyalaneng ho tsho hore momamedi lenyalo le teng yo ha rena taba le di mistake le dintho tse mara le teng for the fact that hona le batho ba ka ra lenyalo and ha eba hona le batho ba ratana it means love is there momamedi we cannot runa because there is no chelte be re chelte yo no ha khona if you don't have money that doesn't mean but come fela bana chelete and it doesn't mean house na yona batho ba manalelo ka se gone ba le it's the same thing life hore momamedi re gone o iphela o enjoy o ska ba give up bophelo that is why you need to have a strong mind I mamamedi hona le batho ke ba bona ba ratana every day ba ke ba tsebang ba ratana ba ba yes Bishop Billy Ramahlelo na le more than 40 years lenyalo ke sheba batho ba jwalo bo Billy ba Ramahlele ba ntse ba le ka ramanyalo I know a lot of people ba ka ramanyalo I know ba divorced but I know ba gotletse ka ramanyalo ke sheba mo ke sheba ba gotletse ke sheba ba thabile because ha ba thabile ba mpontsha hore thabo ite le ha ka ba o faitse today but how ba bona o bona hore thabo ite ntwana ya kgonahala ha ina le batho ba ntseng ba iphila ba ka ra yona ite o tsho re ite pastor diga papa man diga papa man diga papa James Amaname pastor mona jaluka I remember Halikata o sendela dinepe tsa ka tsa marriage le se le moyeng se sense inje ga bitse a sona moyeng mane o la ngotela matso ngwana ndoe yes finally kena etsala ke ne ga nna ka la ngoven phaka ka nako eno nne taxi driver ja to mamela shuya na bo are mba miso ke bua lo ene every day so ma ke fumane lenyalo la ka mora dilemo tse ngata tse dinyalaneng ka tsona tse fetang 5 se le toxic le bontsha ka le ka divorce ngwane isu na ndo pastor ai buang ke utlwa hantle ke understand that bilompile ha ntwa ka mekina hantle ke le boile ho le ngwane se ke yona ntwe re batlang yeno ke a morata ntetwe yena
o re lenyalo la ka ene ka re le ya divorce but ka mora ntwe pastor ke ina a ka mora ntwe buileng ke ina why na re le bontate modimo e ka re a ka ska etsa qeto pela kopana le nna yes yes wena ke makaziwe ngwaneso Dr. November ke yona o re ska etsa qeto pele kopana le ke tla mo fa free counseling o tla mo fa free counseling ngwaneso Dr. November ke o mamele hantle tla fana ka dinomoro tsa hae pele a tswa ka mona wena ngwaneso o fa free counseling o bua nna kwa gale mo ne ke sebetsa teng ke utlo bua ka manane wa kile ka matha ona wena Dr. Novi molaetsa ke ona wa kena mona o re I learned something huge today thank you e ka re nka ba re jetsitse hore na hore o lenne eng ai dumela Kore tsela yo ntate November bua nnete ka 10 tips e ka re nka dula ke mametse ntate November e ka re nka dula ke mametse ntate November fela kore a o buile shano ha ke mametse ntate November ke lo ka e ba tshoyo bohloko ne ke jetsa bana ba ka ke re ke lo kena ke ntate November ke re mane mo ke rapelang teng ke re design ke ya victorious and then ke ratang ka ntate November ntho ngwe le ngwe e buang o qala ka ena pele o qala ka ena pele ntate November ke rata nnete o na le yona ntate modimo o hodise empa ne ke bone ka re mo ke rapelang teng ke ya risana ke ya victorious ka re ka dula ko fela ko mametse o nrerele 24/7 eskampa ke mophuthe wa ka ke le buile ha o le ngwaneso Dr. Novi mamela molaetsa o ao banna ao man ha ke tlo bua lebitso la hae ngwaneso mona ha ke tlo bua lebitso la hae o re good afternoon Tebza le Moruti Novi I really messed up my relationship and ntate Moruti I need your help can I get your numbers to call you I don't want to lose this man I didn't cheat on him but re lwanela ntho tse sa o tse senang kelello I want to fix our relationship please help me ke motho wa mme I don't want to lose this man le wena ngwaneso o mamela hantle Dr. Novi tla fana ka dinomoro tsa hae I don't want to lose this man ke kopa thuso ya ke kopa nka o qetela e mengata doc e mengata go lumela itsana ke kebe ka gona o iqeta mmedi wa ka ke tlo nka o qetela fela dumela o ntshwarele ngwaneso e voice wa ke utlwe ka go buela ka ga dikobo a skisi dumela ntate November ka utlwa ke sa tsebe ka utlwa o nthongela maqeba ka utlwa nthongela maqeba ntse ke kene ka TikTok ka mo kena center ka utlwa o nthongela maqeba ntate wa ka hore o na di pain tsa rona like o na pain ya relationship ya ka right now ha ke sa le motho ene ke lena before ka lebaka la dintho tse motho ka sa le antse a nduba ka tsona re bile le ntano tjena bile ona decide to move out ya khwetsi fela a re ratele from a distance that's why ke o batlana kana ntate wa ka ke batla hore o nthuse ka taba ya counseling ke gone bona hore na relationship ena am I gonna pass this test or not Josh batla wa nkgotha ho le ntate Novi ba tlo bua maka ka leboa ke tlo fa monyetla hore o arabele Dr. Novi fela ke re wa polang hona le mothekilang kopa a re Tebza ke kopa go shebe tabeng ya Dr. Novi hore le re go bokanyaneng a re ebe bosiu re tlo bonana live mohlantsa se le o le etsahalang ke kopa topic ene le tseding tsa dintho tse re buang ka tsona mohlang re fumana monyetla le mo mamedi face to face duena doc ke batla ena ebe tseding tsa dintho tse re shebanang le tsona topic ena ya batho ba ownang di pain tsa dintho tse etsaetseng o ka araba doc no thank you so much Tebza mo mamedi re tlo yetsa ka nnete re tlo yetsa wa tseba mo mamedi ke le jetse ntho ye
ya ho tswa bathong loja e bonala ile easy mamedi kopa lo jetsa speaker e bonahala ile easy ho tswa bophelo lo divorce lo ho tswa lenyalong kapa ho tswa relationship bonala ile easy ba tlo go jetsa nnete tebo tsamo botsa batho ba bang ba sokang le today that wound mohlang it's like when untsha hona le ntho e neng ikene o bointsha e be tswa le e be sala ho sala skoti ho sala skoti o fodile mare hona le skoti ke na le ntho jwalo nkile ka hlabwa ke thipa loto e be kena deep ke itare e kwalile mare hona le skoti se bona la gore nkile ka hlabua mo le ha fela thipa se tswile now hona le batho bao mo mamedi wa Motheo FM ntshela ya rona ya maqeba a sa foleng le o na di pain e etsa la modimo re file batho ba right we underestimate batho la modimo re file batho ba right a re file batho ba right mamedi ke go pa lo jotsa nnete nna ke tlo jotsa nnete wa bona today ke le ka ba miserable ka la ka etsa jwa but let me tell you something I know hona le mo ke blandarile not the time mo ntate modimo ile nga ntlisetsa batho ba beile tray motho a mo beile tray le a ba beile tray there are people ba re bapetseng ka bona ba ntate modimo ana ba beile tray for rona and tlo go jotsa ntse re bapala ka batho ka re bapala ka batho le qete ka nako tse di bile re break hona le batho ba break no hona le batho ba ikgantsha hona le batho ba sebeletsang go tswa manyalo hona le batho ba sebeletsang go tswa the relationship one re tswa ka bakala hore one ba banketa ba ona pain na go telele we don't want to heal ha re ba tlo fola manyalo batho ba ba tlo fola teboho the relationship batho ba ba tlo fola we don't want to heal we and tlo go jotsa batho ba sa batlo go fola ba bona jwa ke tla se batho ba sa batlo go fola they want to meditate ka pain not to find a solution ka pain ena nang ba meditate ka pain ba nahana ka yona not go batla tharollo ya pain ena e ka ho yena sure but re prefer ho entertain a pain that is why motho o jotsa ka mora 5 years o ntse le bohloko ka mora 10 years o ntse le bohloko ka mora 10 years o ntse le bohloko ka mora 10 years o ntse le bohloko because re entertain a problem we don't want to deal the problem no re mara ke dilana le yona jwang hore ke fete nteng no that is why re ka bentse re di jere di kelelong tsa rona hore yo mamang lenyalo le nkentse so relationship ingetse so ba full and that is why today re na le this attitude ha re ya bathong na ha re ya bathong ba bang now ke batla o tla ntho nyena mamelo ka rateng hore re bapala ka batho ba o ntate because re na le mentality hore something better is there outside re na le hona le motho when o ka loser motho mo mamelo wa Motheo FM go tlo nka mohau wa ntate modimo o re kopane le motho a ka replace motho yo ha o ka loser motho yenwa o tlo nka mohau wa ntate modimo hore o kopane le motho a ka kwalang le a fite le qobalana ba le kwale a ba le sile re le ska le hlola le bateng it's just that matsatsing ana batho ba hlahang ba buang ka manyalo ba batla ho hlaba le strong ha ona batho ba batla ho hlaisa dipeni mothare ka mora hore ke lose monnaka yes until today aksoka ke yes ha ona batho ba batla ho hlaya jwalo ha ona motho a reng ka mora hore ke lose partner ka so full le tsatsing ha ke so be right there is no one and re a try and that re a try tebo re try re jole re try re nyalo na batho ba traile ngonyana ba tlo go jotse dutse le mosadi ba re mosadi ya kone ha gone kwala that wound le qibalana o sona le mosadi do you know that mamedi hona le batho ba nyetse mare o nyetse mosadi mare the same person o mo nyetse ga gone kwala le qibalana because monga le qiba ine se motho fela we have lost batho ntate modimo ba modimo ana re file bona because ntate modimo na tseba hore yena will feel the wound go go tlo sila mara re ba petse ka bona ra bapala ka bona until re ba lose
Sure. That is why re bombe today. Sabina to fetula 50 years. Aso ka thola monna ka morara lose boyfriend. Le ntse le balantse le teng. O lose the boyfriend how no le 25 years. Dr. No. Mara until today. Aso ka kopana le boyfriend o kwalang. O kopane le banna, kopane le bona ba tshintshi. Le runa re le bana re kopane le basadi ba different. Mara re so kopane le batho ba fihla ba kwala tatu. Gepe ya ne butsweng ke motho ano yo o ba petseng ka yena. So mamedi hlala ku tla batho ba buanna hore now nna ke tswa lenyalo naka lenyalo la ka le a bora monna ka wa bora batho ba ho tswa ho easy mo mamedi ho easy but if only is replacer batho ba re ba lose nka be rena le batho tebo ke go ke phete nka be rate ya masengele is too high etswa ke and masengele ana ka ofela batla batho etswa ke why re sokola batho it is because re batla batho ba ka feel up maqepe and abayo ba ka feel up the gap e butsweng ke batho ba re ba lositseng. That's why masengele rate ya bone e lengata because we are trying re batla batho ha o kena di TikTok ke single and mingle ho batlwa batho ba re ntate you ask yourself why re sa batho ke runa bana bo moruti November anymore. Har so tshole batho le tlatsi la ka tsholo gore motho re ke nnenwa ke setle har so setle because it was easy go tswa batho but bothata gore motho mo lutseng o butsi gape a gone mo replace qetile o qetile re tsamaya mami di ska go melaitse ka mo doctor go pa beketla thusa di couple tsena tse reng doko go tlile nthono bua ka ena ka jeno but re batla go lokisa hore ke skampa ka loser le yena ke avoid ke elelwe eng ke avoid o yetsa eng e leng gore ka nketsa ke keteletse ke luise lenwa ye ke se ke na le tlo bua ka yo be ke tla go re thusa gore na ke etsa jwang gore ke ska loser yenwa ye o ke nang le mamedi le re hopotse re tsofetse le ke bore na mathata mangata batho mo le re hopotse Sorry, mami do ka imeletsa nne e mengata holo ke bone mo mona kena are but I'm gonna fight for my relationship banna ai e mengata yo I lost my girlfriend in 2022 a ke batlo lo kena o yona Dr. Novi refer ditsebiso I lost 22 26 no good evening gentlemen. I lost my girlfriend in 2022. Since that year ke ntse ke le single because of pain. 2022 I can take a single today 2026. 6 years. Yeah, 6 years. Couple 4. Almost 5 years. 5. Yeah. Dr. Mfikwala. Harta mato. Mame number zaka ki 073 202 9079. Repeat 073 202. Let's mfone na majwa le mamedi ki sentse ke le live. 073 202 9079. Ki dipita la tatela 073 202 9079. Mamedi wa ka ratang wa tsa batho ba ntse ba re ba tlotla kerekeng ke le ba modimo ka lo because batho banna banka thuto e le ntwenyana batho ba tsebite bore sometimes maemo a o re leng ka raona ha hloki bo matswai ha hloki di vaseline ha hloki di food ke rekisa di package le there are situations tse batlang just a wisdom to overcome your problem. Yes sir, true. That is why ke le ba modimo mamedi ha o ya tshebeletso ya rona ka la matekisa phase 3 phase 7 o bo re fela o ya kerekeng ya Dr. November transformer e golo phase 3 kapa phase 7 mamedi e tla o theola kerekeng pela shopa madi tlhabela mamedi o ka ratang ka dika koloi o kalama e ka re Grootfontein fete le momolo ka lefteng fete mo Greek ka lefteng o tla bo so bona kereke ya rona e golo ya bona na ke ya stene sa Facebook ya bona hana mamedi re kena ka 10 o'clock every Sunday modimo le bless bye ka o sonta ka la bone hey mamedi ka la bohlano ke ba tshepise re ke tlo kena hle o leke Friday ga ka 9 o'clock o bosiu thank you net ka 9 o'clock o bosiu ke le buile holo Dr. Novi hloni ka Namibia ke le buile holo hle bana beso melaetsa ona le ntshwarelo ga ke gona hore ke ye go yona mhlakazi o teng o tlotla tsamana le fitela gore nyane ya bobedi nna lona re kopana hape tsa singlane lausane mamedi wa ka re le boa hle fitela re kopana hape tsa sing lausane e tshogotso Enkumbile ese